पाइखलकदबा रिपोर्ट की मतम सुप्रीम कोर्ट ना जुलाई 13 फाउब सांगदोखरे। बारामतीदा एयरक्राफ्ट का क्रैश तौबदा महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम का लोइनना मियोय अहुम लेखिद्रे। मणिपुर की वनरेबल मफम सिंगदा SF सिंह मेकुप नहुम सिंगना लैंड खिबगा लोइनना हाईवे सिंगदा गाड़ी नाक सेंबगी थबक सिंह लौखत्ले। Manipuri film Bungna Children's and Family category da BAFTA 2026 nomination fangling. अमसुंग के सोंगलुंग के थौदोक UNCM दी KIM ना नाकल अनिमक मियाम ना इरांग सागतन बा अपील तौख्रे। खुरुमजरी ISCOM न्यूज में ताबिरे पुनमपु खेरोदा अरिबम तरामना ओक्चरे हुजुक पाउ संदोक न पिजरी। सुप्रीम कोर्ट ना ngasi मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असना मरम ओइरगा रिलीफ कैम्प सिंगदा लेरिबा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन IDP सिंगे अवाद अपा अमदे रिलीफ अमसुंग रिहैबिलिटेशन की मतंगदा जस्टिस गीता मिटालना लुचिंगबा कमिटी दा रिपोर्ट पिरकनबा खंगन ख्रब मतुंग कमिटी असिना पाइखलकदबा रिपोर्ट के मतम चही असिगे जुलाई 13 फाउब सांगदोख्रे। सुप्रीम कोर्ट ना सेम किबा जस्टिस गीता मिटालना लुचिंगबा कमिटी असिना मणिपुर की इरांगा मरी लेनना चथखिबा इंक्वायरी सिंगे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ता सबमिट तौख्रबसु अमदे कमिटी असिगे मतम ममांग चहीगे जुलाई थादा फॉर्मली ओइना लोइख्रबसु सुप्रीम कोर्ट ना कमिटी असिदा मखाताना इंक्वायरी तौहनबगे मतम असे मतम की ओइना सांगदोक्तुना लाखले। एपेक्स कोर्ट असिगे चीफ जस्टिस सूर्या खान अमसुंग जस्टिस जयमला बांगची वेंस्टा कमिटी असिगे इंक्वायरी तौबगी मतम असि रेगुलराइज तौबगा लोइनना चही असिगे जुलाई 13 फाउबा मतम सांगदोक्तुना मणिपुर की इरांगा मरी लेनना विक्टिम सिंगे रिलीफ अमसुंग रिहैबिलिटेशन यावना तोंगान बा हिरमगे रिपोर्ट पाइखलकनबगे मतम असि चही असिगे जुलाई 13 फाउबा सांगदोक्ले हाइना ऑर्डर अमा पास तौखे। जस्टिस गीता मिटालना लुचिंगबा कमिटी असिना मणिपुर की इरांग असिगा मरी लेनना सुप्रीम कोर्ट तोंगान बा हिरम सिंगी मतंगदा इंक्वायरी तौरबा मतुंग पुनः रिपोर्ट निफुनिथोय पिखलखिबा लेख्रे। जस्टिस गीता मिटालना लुचिंगबा कमिटी असे सुप्रीम कोर्ट ना मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असना मरम ओइरगा रिलीफ कैम्प सिंग दा लेरिबा IDP सिंगे अवात अपा रिलीफ अमसुंग रिहैबिलिटेशन अमदे कंपेंसेशन सिंग निंगथिना यंगसिनबा अमदे रिपोर्ट पिखलकनबा लिसिंगनी कुलहुमदोइगे अगस्त 8 सेमखिबने अदुगा हानगी महाराष्ट्र डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस दत्तात्रेय पाटसालगेरिकर बुना इरांग असिगा मरी लेनना लौकिबा क्रिमिनल केस सिंग इन्वेस्टिगेशन सिंग मॉनिटर तौनबा खनखिबने। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के हानगी चीफ जस्टिस गीता मिटालना लुचिंगबा कमिटी असिदा बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सालिनी P जोशी अबसुंग दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आशा मेनन अहुमगे असे पैनल ओइना यावरे। कमिटी के रिपोर्ट सिंग अदु सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पिखत्तुना लाखिबने। महाराष्ट्र की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मसुंग NCP लुचिंगबा अजित पवार गलोनना मियोय अहुम मखोइना तोंगदुना लाकपा चार्टर्ड एयरक्राफ्ट असे पुनेदा लेबा बारामती एयरपोर्ट लैंडिंग तौब मतमदा ngasi ayok pung 9:95 रोम ताब मतमदा क्रैश तौबदगे लेखिद्रे हाइरे। एजेंसी की पाउना हाई लेखिद्रबा अजित पवार असे ngasi ayuk pung 9 लोम ताब मतमदा मुंबई दगे बारामती तमना चार्टर्ड
एयरक्राफ्ट असिदा तोंगदुना जिला परिषद इलेक्शन गा मरे लेना पब्लिक रैली यावबा लाखिबनी हाइरे हारिबा एयरक्राफ्ट असे हेक काइखिबगा मफम अदुदा तौफम थोकपा इमरजेंसी सर्विस सिंग तौखि अदुबो एयरक्राफ्ट अदुबु तोंगलकपा मियोय पुमनमक मफम अदुदा लेखिद्रे हाइना एजेंसी गे पाव असना मखा तारे ऑफिशियल सोर्स अमगी मतुंग इन्ना हारिबा एयरक्राफ्ट अदु मतौ खरमना काइखिबनो हाइबगी मरम सिंग हौजिक फावबगी ओइनदे खंगबा लेट्रे हाइरे स्टेट फोर्स याउंग सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंगल लोइना मणिपुर स्टेट के वल्नरेबल ओइबा मफम सिंगदा चक्सिन थौरांग लौखटखिबगी लोइना कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन अमदी एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज तौदुना मणिपुर के काचिन कोया सिंगदा लॉ एंड ऑर्डर लेहन्नबा मदे हाईवेदा पोट पुबा गाड़ी सिंग ngak senbagi thabak sing akan mamongda लौखलकले हाइना ऑफिशियल ओइबा पाव अमना फोंदोरखले ऑफिशियल सोर्स असना मखा तारदुना चिंग अमसुंग तंपा की सेंसिटिव ओइबा मफम सिंगदा पुन्ना नाकास अमसुंग चेक पोस्ट चामगतरा तरेट हांगदुना अचट ओंग सिंग चेक तौबगे थबक सिंग चतखे हौजेक फावबगे ओइना मिफामी पुंदे याउद्रे हाइरे अमरोमदा सिक्योरिटी फोर्स के अकनबा चेक्सिन थौरांगे मखादा नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जरीवाम लंबी नोंगमदा चंद्रबा याद्रबा पोचै पुबा गाड़ी चामगा कुनमापन असोय अंगम याउदना सिक्योरिटी के स्कोट दरकार ओइबा जगादा सिक्योरिटी स्कोट पीदुना लंगथुमफम सिंग यौहनबा ngamkre हाइरे लक्ष्मी प्रिया देवी न इबा अमसुंग डायरेक्शन पीबा मणिपुरी फिल्म बुंगना बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म्स कैटेगरी तादुना British Academy of Film and Television Arts BAFTA 2026 Best Children's and Family Films category ge nomination fangle hari. Manipuri films bung asi French filmmaker Hugo Van Venue ge animated science fiction films Arco Din Fletcher Kemna direction piba American science fiction comedy Lilo and Stitch amasung Jared Bush and Byron Howard Anina direction piba Jutropolis Jotopia Singaloina nomination taurakpani haire Manipuri film bung ase lisingani kunmarida world premiere Toronto International Film Festival utraba matung malem na masakhangba film ama oiduna lakhibani Manipuri film bung ase Manipur gi athapa khungang amada leiba angang oriba nupa macha amagi warini film asida angang asina mapa Joy Kumar ase mafam khangdana mangkhe Joy Kumar Manipur state ki wangmada thabak tauba chatkibadage thiba khangdana leirake nupa macha asibu pokpa mama ase mahake mamal yamlaba afaba khudol amani khanduna mahakna mangkraba mapa thinaba mahake Mamanabaga loinana mayum thadurakiba matang asina film asigi khwaidagi emotional oiba sin oire Manipuri film bung ase India ge akhanaba cities kharada PVR INOX cinema sing oina September kun lisingani kun manga da screen tauke थासिगी कुंतलुक्ता कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के सोंगलुंग पार्ट 2 कुकी खुलदा फार्म हाउसिंग मई थाखिबगे थौदोका मरी लेना नागा अमसुंग कुकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के एपेक्स बॉडी सिंग वरिबा यूनाइटेड नागा काउंसिल UNC अमसुंग कुकी इनपी मणिपुर KIM न लुचिंगबा सिंगा पुन्ना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा फमिनदुना थौदोक अदु पुन्ना कंडेम तौखिबगा लोइना थौदोक अदु कांगलो फुरुप सिंगी मरक्ता नुंगसी चनबा मांगहन्नबा अकाइबा पीबा थौंगनि हाइरे UNC अमसुंग KIM ना पुन्ना तौखिबा कंडेम अदु लुफ अनिया सिगे लोचिंगबा सिंगना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा पांगथोखिबा मिफम मनुंग चनबनि हाइरे UNC delegations and council asigi president NJ Lorho aduga KIM team luf asigi president CS Ajang Khongsang luchingki haire Mifam asi hek pangthokpa loibaga luf ani asigi oiba joint press statement ama thoktuna tha asigi kuntarukta ke songlung part 2 kuki village ta yum kai kaya mai thaduna mang takhan khiba amade lanthung kaya mang takhan khiba
Khunjasing akiyakang nanghankiba amadi khunjasing khul thadokhankiba thodok adu condemn tawkhe. Thodok adu aina thingkraba lalholuf jalarong United Front ZUF Kamson faction ge khulai paiba kader singh na chathakibane. Nungthil Pawofta Chathakiba Thodok Aduna Mafam adugi law and order amade Khunja Singh ge Manipur gi Haujek Tangdu Laitra Driba Asigi Manungda Security ge Achauba Akiba Pokhanba Thodok amani haire. UNC amasung KIM na Thodok aduga mari lainana public amade stakeholders sing na Laman Kumningbagi Wakal Singh Poktinaba community ani gi marakta tension lehanaba thabak sing makhata na tawredabane. Apex body ania sina thodok aduda mang takhan kraba imung manung singna thengnariba awaba singda saruk yabaga loinana makhoida matam chana relief amasung justice purakpa mathau tai haire. Amaromda thodok asibu yaningdaba phongdoktuna Committee on Tribal Unity Code tuna kaukiba pungkun marige Kangpokpi district shutdown ase ngasi ahing nongyaida loiragani. Election to Tangency Haibatimda Numit Humni Chupna Chathagadaba the 38 NL Landril Tangpi General Conference 2026 K Thoram Ngarang District Sports Complex Chandel Christian Village Cha Hodokre. Thoram Maduda Dr. H.T. Jonglung Claire DIG CAPF na Chief Case TAs Jamna MPS Additional SP CDL Philemon Sumpi Assistant Director MSA Goal na Guest of Honor Oina Saruk Yaki. Thoram adugi Saruk ama Oina Chapa SNJ Farming former ALT President na Thoram Hodokpagi flag hosting tawke. Thoram aduga mari lainana Anal Landrul Tangpige President BD Dingwar Anal na Fongdokibada. Chohitara left Rabam Matung Kuntranipan Suba General Conference asi pangthokpani mamang chahidasu conference asi pangthoknaba honarakiba adu pandemic amade irang lakpadage pangthokhidabani adubo handak chahi asida conference asi pangthoklasi haina mayam yanaraga public support yauna pangthokpani General Conference asi chamna pangthokpakhak natte conference asi mahiroi singda midyeng changaga pangthokpani conference asige ming lauraga competitive exam ki oina coaching center amasu hangkre. Conference loiraba matung February ki ani suba chayuldagi coaching asi hauragani. Chandelda khundariba anal furuf ayamba sothana laibana mama mapa oiba singna macha singbu lamda coaching thaba ngamdaba sing yenglaga anal students union na sponsor tauraga coaching asi pangthokpani. Lamda coaching chatpa haibasi mahiroi amada session amada lupa Lising kundagi kuntra fauba changdana changduna coaching asida half payment natraga sungam ngamdaba masada talent laiba mahiroi singdade free sponsor pigani. Conference asibo mapung fanaba miyamna isor kurumduna conference asibo mapung fana pangthokpa ohlesi haina makhata na fongdoke. Thoram adada Central Organizing Committee gi Chief Convener Khatar Kampana Fungdokibada Numit Humni Chupna Pangthokadaba Conference Asige Manungda Games and Sports Literary Competitions Cultural Programs Sing Pangthokani. Conference Asida Anal Area Ge Region Manga Maha Area Sulam Green Hills Western Valley Chapikarong Khul Singi Youth Club Yauna Competition Taunaraga Football Volleyball Tug of War Traditional Games Sing Pangthokani. Literally the anal contemporary challenging issue the topic piraga anal londa category ani thokna higher secondary made scholar haina khaidoktuna debate pangthokani. Cultural program competition the cultural dance competition trumpet blowing so pangthokani. Thaina dagi trumpet blowing ase haujeke mirolna khangnaraktre masibu kannaba competition oina tauraga participants leiragade trumpet blowing haiba hena lakani haibage wakhalonda competition oina pangthokpani. Conference ase anal community sing punsinabage tanja lobani elections ase haukiba chahi matam ningsing laga furuf asina soikiba watkiba sing ado haujiktage semdok laga legacy create tauraga furuf asibu hena fagatnaba education spiritual
line hiram khudingda chawkhat handuna ahongba puraksi haibagidamakta relation to tangency haiba thim ase thamduna kunthra nipan suba general conference ase pangthokpani haina phongdoke Thase ke kuntarukta Kangpokpi district ki ke Songlung kuki khulda mai tha khibage thodok adu kuki civil society organization karana khul mai tha bani hariba sigi matangda Foothills Naga Coordination Committee FNCC na thodok adu ke Songlung khul mai tha ba natte illegal poppy farmhousing mai thabani haina counter tawbaga loinana cookie se so singna siriba maral sing ase yumfam yaudabani miyam da lanna uhannaba honabani haide tha sigi kuntarukta JUF Kamsan Group na supnatage wafong itan area da ain kaina poppy thabada seasonable farmhousing mai thakibane atamnana yum amadi khul mai thaba natte haina cherol amada phongdorakli cherol asna makha taduna hai JUF ki cadre singna ain kaina jailarong inpui area da paksana popi thazalakpa amade ain kaiba thabak sing thingnabagidamag ke songlung kuki khulda tha asigi kuntarukta ain kaina popi thabada seasonable farmhouse ahum khak thugaibane thodok asiga mari lainana organization na haibadi Cookie Organization for Human Rights Trust KOHUR, the Southern Hills Chief Association, amasung the Committee on Tribal Unity na ke Songlung Khul mai thare haribase jalarong inpuige mafum oriba wafong itan area da ke Songlung kauba Cookie Khul official oina record leite haide wafong itan area ge historic context sing paladuna FNCC na hai mafum ase taseng namak Tamfoy mom kauba in puikul ama oirame lising amaga chama panta nipanda thokiba Cookie Rebellion mafam aduda khundaramba in puige myoy sing khul thadaktuna chatke adubo haujeksu mafam ado wafong itan in puikul oina officially masak khangle aduga mai thaduna mangan kraba from housing ge mapu sing adu lising ani tara tarettage changsalakuna Kangpok sang sing saduna mafam aduge chingmai sing kokthokuna ain kaina popi pambi sing thabagi thabak haurakhi bagalorena mafam adu ain kaina makhoige lamni haina claim tawba haurakhi bani haide FNCC gi charola sina hai Cookie Organization karana mafam aduda popi pambi thaba leite hariba se angakpani maramde lising ani kun mangi November ani nipan amasung kunda Central Security Force singna mafam aduda ain kaina paksana popi pambi tharamba sing yanthatuna mangan kiba thodok adu fagi nate maramasna government na ain kaina territorial expansion tawduna popi tharamba asigi mayokta akanba action sing lokhat kadabani haide State Force amadi Central Security Force ke apunba team amana Technopol District manung chana leiba machi chingsang paringda ekar mangarom ain kaina tharamba popi pambi sing yanthatuna mangan free haide official oba pawmagi matung inna machi chingsang paringda chathakiba operation adu district asigi security force singna narcotic network da atamnana target tawduna multi agency ge anobo operation against drugs ke manung chanbani haide Security Force amadi Forest Department ke staff singaluna natural Champur district ke Dampi area da lam acre kunithoi rom da ain kaina tharamba popi pambi sing yanthatuna manghan khibaga loirana mafam aduda saramba lautang sang sing so mai thaduna mangan ki haide Juko Valley ki khathangba sarukta ngarang Khanghodana langmai chakpage thodoka mari leinana yumlo nariba Nagaland state mari leinana authority singna valley asida trekking chatkiba mioi kuntra rescue tawduna mafam adadage safagadaba mafam da tekta kaidana puthorak pangomkre haide Juko Valley da langmai chakpage thodok adu valley asida makha tana lamkoiba lakpa singna trekking tawba Khudaki oina atingba thongkre haina official oiba source amana phongdorakle district administration amasung the Southern Angami Youth Organization Sayona langmai chakliba Juko Valley ge mafam singda changsenduna mai muthatpage thabak sing paikhatpa hokre haide
Kohima District Disaster Management Authority DDMA ge matung innade Juko Valley ge kha thangba sarukta haurakhiba langmai adu haukiba ningthokaba numitage haurakpa oiramba yai adubu authority singnade langmai trakpage thodok adu ngarang ayuk khangba ngamkhibani amade langmai adu karamna haurakhibanu haiba adu chap chaba khangba ngamdre haire Arabada Maroi Palmana Pizare. Manipur के इरांग मरी लेना जस्टिस के ट्राइब्यूनल कमेटी ना पिखलकदबा रिपोर्ट की मतम सुप्रीम कोर्ट ना जुलाई 13 फाउब सांगदोख्रे Baramati aircraft crash tawbada Maharashtra ki deputy CM gat loidana mioi ahum leikidre Manipur ki vulnerable oiba mafum singda SF Singh Mikup Naum Singh na len kibaga loinana highway singda gari ngak sen bage thabak sing lokhate Manipuri film Bungna Children's and Family category da BAFTA 2026 nomination pangle. Amasung Ke Songlungge Thodog UNCMD KIM na nakal anima miyam na irang sagatna ba appeal tawkre. Hojik for video na ISCOM news na pizza Manipuri pau matang solution jari meng tabiri puna magpu umuk kahna krum jari.